Za Tipi TV, Renmen, 29. siječanj, nedjelja, vrijeme, ja mislim da je oko 13 sati, nalazimo se, ovo iza mene je najviša stambena zgrada na Balkanu, popularno zvana Mamutica u zagrebačkom naselju Travnik. Današnji dan je poseban po tome što? Pa dosta ljudi je došlo, ali nažalost to su sve penzioneri koji imaju najmanje. Ljudi koji najmanje imaju, oni najviše daju. Mi smo gledali, mi smo mislimo neko nekaj snimalo, ali sad se nismo niti prav pripremili. Kada te pozove prijatelj, kaže dođi i donesi ono što imaš. Onda prvo sebe doneseš i ono što imaš. A sad ko ima više u džepu, taj može i donijeti nešto. Ali svako od nas ima nešto viška. Trebali bi slaviti Viška vremena, prisutnost velikog duha. viška novaca, Zagrljeni, ne skidat osmijeh sa lica, viška stvari u ormaru, od uha do uha. a nekome to i kako treba. Uživati u spokoju i miru. Ne, nije definitivno zadnja, ovo je prva, ali nikako zadnja, dapače sada ćemo najvjerojatnije razviti cijelu akciju po zagrebačkim kvartovima. Najnježnije noći, iskreno i umorno od slavlja, zaklopiti oči. Zaista nam je drago što su se ljudi odazvali u ovako velikom broju, kao što vidite po stvarima. I nadamo se da će ostali slijediti ovakav primjer i da će ovakvih akcija biti sve više. Hvala. Uživati u mirnom snu. Gospodine, hvala lepo. Snagom vulkanske vrućine. Probudit se sutra i pozdravljati sve ljude koji prolaze. Facebook kao društvena mreža je glavni zaslužni zbog toga što se ova ideja proširila. Kako sam rekao, snagom vulkanske vrućine. Trebali bi slaviti prisutnost velikog i jakog duha. Zagrljeni, ne skidat osmijeh sa lica, razvučen od uha do uha. Spot Silent Night Playa, vrlo socijalno osjetljiv spot božićne tematike, opet o beskućnicima, gdje se na kraju spota pokazuje jedan bor, prekrasan bor na kojem je obješen kruh, umjesto ovih, kako se zove, sjajnih kuglica i svih ostalih drangulija na koje se uopće hrvatski puk navikao. I kao dokaz lokal patriotizma, kajzerica. Ali nemamo ništa, ni poklone, ni spokoj, čak ni božićno drvce. Imamo to što imamo, odnosno ne imamo na sebi i od hladnoće trnce. Lijepo je kad imaš nešto u ruci pa možeš dati. Gadno je kad moraš pružiti ruku i tražiti da ti neko da. Ja imam sreće. Božićno drvce. Imamo to što imamo, odnosno ne imamo na sebi i od hladnoće trnce. Misliš da je ugodno biti uz nekog ko ti treba, tko ima sve, čak noćas slavi ono koje psuje, a grešnik isto kao i ti. Nisam svetac, ali iz mojih usta psovka nikada ne izlazi. Znači da ima u nama još zdravog za ozdravljenje, za odlučan stav, za jaku molitvu izmolit, držat se pravog sebe, uživat milost i sve ljude volit. Lud i zaboravljen, moli za oprost Bože. Znači, opet nedjelja, samo drugi kvart. Nadam se da da, ali ne iduća, jer možda bi čak moglo biti dobro da je iduća, da. Ja ustajem u pola 1 noći, na pola lud perem na tulom gdje čekaj malo, stani malo, šta radiš, ne razumijem. Što radi? Ne razumijem.